Ушул бактылуу үй бүлө дагы Хаят Travel Мумин тур фирмасын тандады. Мунавварага барганда дагы, Макка Мукаррама барганда дагы, эки улуу шаарга, ыйык шаарга барганда дагы мыкты кызматтарын, мыкты шарттарын кылып берип атат. Sözün başı bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Allah, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening. Başımızın tacısı bolğon Beyişim apam Eraliyeva Akkız, sizdi ıyık umra saparı menen çin жүрөктөн куттуктайбыз деп балдарыңыздын адынан белек машалла. Машалла, машалла деп коюңуздар. Машалла, машалла деп коюңуздар. Аллах таалам кабыл кылсын. Ушинтип мени ушул балдарым, ушинтип мени зат кылып жөнөтүп аткан балдарымдын өмүрү узун болсун. Ömür uzun oldu, tapkanlar berekeli faiz olsun, altın bolsun, özlerine hem umraga barışka Kudayım Teala nasip kılsın, bala çaklarını evde tuğanlıklardan beri bardığını nasip kılsın, ömürleri uzun bolsun, vakt alaylı olup, tapkanlar özgü büyütmesin, yaşlıktın üstü жүрüşe versin, ben çın yürekten kalayım. Bana şu balam elim uzun bolsun, daim şuntuk yolun yürüşüp, yürüye vergin balam, hiç yerin uğruasın, eldin altınday akıldı baldarıdan bol. Şuntip mağşığın kartan yaş yalangdardı umraga jönötüşkö alıp barıp kelişke sana Kuday Taala nasip kılıp şuntip jüre vergin ha balam, baktılуу, balalı çakalı oğlum. Allahu Akbar.